asumu yawe Omu rukiko rwiregenderire kureba ubukozi bw'umwaka ogwire hamwe no kutebekanisiza omwaka ogu kiyangirwe nkwiha Sacco igetana ko mu mwaka gw'2012 babasize kubika sente z'okurenga omu biliyoni emwe ngo kumera Bukati Shabe oryekizo GTV manager wa Sacco egi ari kushobora nyowe ngatandika na kimwe Sacco 2012 kandi nubwo yatandika inama nyingi abukuba gatandika n'abantu 2010 hati turi abantu 2022 mwena hati savings katwine just $1,800,000 konka hati tujya mu biliyoni emwe na miliyoni 196 n'imitwaro 135 oguna yengera shobora bwiga uri mu Sacco egi ngo kandi ni cyango cyo yone yongera amakaga abantu assets ubwiga bwa Sacco hati turya aha miliyoni biliyoni emwe na miliyoni 859 n'imitwaro 85 zikumenya kare keberi savings and credit abantu bakaba babika bagira ki beguza konkati kibiri opposite abantu beguza bona futanga kubika n'urundo beguza bagado kubika omubintu byarekerirwa gukora umwaka ogu chairman ajya ngo benda kongera kushomesa ba member akuba kubasa kubika sente zabo ntenda kongera kushemeza aha kushomeswa kwa members bitu cyo ta financial literacy abantu ko tumanya ngo mbika sente ko kandi bidepita kumanya bantu bika sente ahantu bakuru ba Sacco egi bashabirwa butirukangiriro mu kwigura za branch kureka ababanzi bakura kubanise zizoro into echo opening branches kandi nabahamagezi ngo buri opening branch tukimanya abantu bari bamanya mun bareta obuhwezi hihi n'abantu kwenka kina costs eziri involved kandi hati nga ukusku tutiroho buryo bwa digital banking Sacco zikubasa kozesa kureba ngo obuhwezi obo bwahika mu ba members so the advice ebire ngo Sacco zigezeho kureba ngo babanze bahama. Let us first consolidate what we have and then we see how to move. Aha mukorogu ba member bamwe bahirwe bicyoncyo ahabwo kubikaje Chindoni Cooperative Savings and Credit Society Limited ni shangwa muri Rwampara biteye n'amataagyi muri Rugando Rugazi mu Garcia Kashari kandi ntibahazarundi zo kwetungura izo mu school fees loan aguruka cyaroni n'izindi nyingi habwa TV West ni Susan Charsim